Еиуеиԥшым ашықәсқәа рзы Аԥснынтәи иргоз араса аҳазатә хәԥса аҽеиҭанакуан. Ҿырԥшыс иаагозар, иҩнызқьи жәохә шықәса рзы игәылхымыз араса кьылак азы аҳәаа ҿыршәон ҩажәи жәохә мааҭ, игәылхыз азы ҩажәи хәба. Анаҩс ари аҳазатә хәыԥса еиҵарҭәхьан изныкымкәа. Аиҳабыра уажәтәи рықәҵарала аҳазатә хәыԥса ларҟәуп игәылхуа азы хәба, игәылхым азы жәамааҭк рҟынӡа. Аха убригь агәынамӡара рызцәырнагоит араса зааӡо аусҭкылаҩцәа. Аиҳабыра рхаҭарнакцәа уи азы ргәаанагара даҽакуп. Обсуждалось понижение ставки таможенной пошлины, да? Ее понизили с 15,10 до 10,5 рублей. Были предложения понизить еще более эту ставку, там, сделать, например, 3 рубля, были предложения. Но Министерство финансов спрогнозировало бюджет уже исходя из определенных данных. Мы не можем принимать такие решения, которые приводят к выпадению доходов бюджета. Поэтому, посчитав, что уравнивая ставку, мы компенсируем выпадающую сумму, такое решение было принято. Оно абсолютно законное. Аԥсны Ажәларатә палатала хәыла аусҭкылаҩ Абесалом Кәарҷиа зегьы ибзиан дырдыруеит аекономикатә дырра змоу зус ԥсы цқьала иназыгӡо аӡә иакәны. Иара иҳәеит уажәы аиҳабыра ирыдикылаз ақәҵарагьы ииашан аус зурц зҭаху ишырԥырхаго. Избанзар Урыстәылаҟа аалыҵызго Аԥснынтәи аҳәаа ҿеишәо аҳазаԥс анаҩс убасгьы ахарџь иоуеит. Уи иахҟьаны ахашәала аҭыԥан ауал иқәшәоит иара иажәақәа рыла. Иааидкылан иугозар иҩнызқьи аабашьқәса рзы ООН ахаҭарнакцәа иҟарҵаз алкаақәа рыла Аԥсны жәанызқьҩык рҟынӡа араса рааӡон. Ари аус убасгьы иалахәын ҩынҩа жәанызқьҩык. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы араса еиҭазҳауа рхыԥхьаӡара иазҳаит, ахәаҷақәа дара имаҷымкәа аԥхасҭа шрырҭогьы. Аԥсны Ахада аиусбарҭа аексперт-ҟәша аиҳабы Аслан Барцыц иазгәеиҭеит, апресс-конференциаҟны ацәажәара агәаанагарақәа рзыӡырҩра ишазкыз. Ҳаԥхьаҟа уи ишацҵахо аусҭкылаҩцәа рџьабаа афеида рзалҵыртә аҟаҵаразы. Даурин Аԥшьбалықь Сагәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.